Oras, selamat pagi bapenang nalongan di bagas Tuhan ta Yesus Kristus. Paima ijalo hita, rigapan sigano pari batah bani panorang sogot nyarion. Pasada hita uhurta, martonggo hita. Puji-pujian, terima kasih tontong isombah kodur nami bamu bapa. Bani kaduk diar layakmu, naduk manramot kon, daging pakon tundui nami. Jana bani panorang sogotun. Ipuhe ham hanami ibagas parhorasan na kumbamu halanay bapa. Paikat ham hanami marhite hatamu. Asisa ganjang nerion tongtong maroncolan hatamu hanami. Bani ganupan horja sonay age ranggian ni parguluhan nami. Ibagas Kristus Yesus Tuhan nami. Calam rapakon tonggo namiun. Amen. Bapenang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus ijape na siyang marianan bani panurang sogoton nabuy isisihan nami marhiteho di channel YouTube on rigapan sigano pari batah bani panurang sogoton hari Rabu tanggal 2 Maret tahun 2022 aima tersurat bani buku Parambilan bindu tolu ayat 14 nama katahon sonon huboto hudo haganup na binahin ni nebata totap doai rosi sadokani dokani sengdong besi tambahan hujai sengdong besi oruon ibahen nebata pesonai ase mabiar jolmain ilobeni totu anggu isukun hubata marsada-sada bani panurang on kira-kira aha manani nasihol ipator sahita anggo ibere panorang hubata mulak use hupudi ramatene masam panginduanta bagi surat-surata tene anggo ibere kesempatan nasonayai bata tapi sukun-sukun ni use aima anggo ibere mahubata panorang laho mangulaki parguluhanta mulak tokin hupudi suku-suku ni aima boydo nani goluhta lubi diar humbani nasonariai boydo nani roh malasni uhurta marimbang goluh nasonari na idalani hita nah halani aima bapa inang nyolongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus marimbang marambit-ambit ibagas goluh on derando hapeni mangakui ne bata mangakui horjani ne bata na totap patorsahon parguluhanta jana pataridahkon ibagas parguluhanta na lambin martenger niuhur hita bani ganupan ranggian ni horjani ne bata ay mana ni ajarhon parambilan bata bani panorang sogoton isobut bani pengalaman parguluhan ni marhitihun ni guluh ni Raja Salomo isobut huboto do haganup na binahin ni nebata totap doai rosi sadoka ni dokani ijon Raja Salomo sihol mangajarhon hubata pasal ranggian horja ni nebata nadoma itotapkon ibagas parguluhan ni sonay age ibagas parguluhanta jolma na mangguluh ilobe-lobe ni nebata porini petongon bapenang nyolongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus marubah-ubah na masa ibagas parguluhanta atape marubah-ubah haganupan nedopakon hita tapi anggo ranggian ni horjani nebata langboya iubah atap maroti atap halani ahape artini ai bapenang nyolongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus haganup na masa maningon boydo idah kita maningon do hapeni sadalan hubani harosuh ni nebata artini ai ana dok itetapkon nebata ana dok iranggihon nebata maningon do hape sadalan hubani harosuh ni nebata jadi lang boy hapeni porini marubah-ubah pe ahapta marubah-ubah pe horjata marubah-ubah pe namasa ibagas parguluhan taon lang boy ai mangubah ranggian horjani naibata maningon rosuh ni naibatado na saut ibagas parguluhan taon
songon na negatif tene atape songon na mamaksa ne bata tene lang bapa inang, tapi maningon iarusi hita do pardiate hita ranggian ni ne bata aima ranggian nagukan dia na sempurna, artini ai langadong nalepak ibagas ranggian ni ne bata anggo hita jolma do misalni isurahon hita ma na mintene taun na roh sonon ma ibahen hita ibagas rumah tangga taon, sonon matene ibahen hita program ibagas kuryata, sonon matene ibahen hita nasiol ipamasa hita ibagas parguluhanta. Bapainang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Rado nadop iranggihon hita ai lang makkorhon namader ibagas parguluhan atape buy sebuton ta lang kapeni buy iparayak kita halani aha aima ranggian ni jolma, tapi anggo ranggian ni ne bata sahali nari aima ranggian nagukan dear na maningon ididah kita bahasa langa dombe ibagas ranggian ni ne bata ai nalang sempurna atape lang boy ididah kita ibagas ranggian ni ne bata adong nalepak ijay na maningon perlu ipader hita na maningon ipator sahita langadong tene bapa inang, tapi ibagas ranggian ni ne bata ai guluh tado na maningon iparomban hita hubahani ranggian ni ne bata. Jadi lang sabalik ni lang ipabalik kita tene ranggian ta iparomban hita hubani ne bata ase ne bata ma na paromban ranggian ni hubani ranggian ta. Artini ai maningon duhape rosuh ni ne bata na maningon saut ibagas parguluhan ta sedo rusuh ta na maningon ipasaut ne bata na totu ijon mabapainang nagati marlawanan ibagas parguluhan taon mambahin gati tubuh ibagas uhurta ambit matene boy iputar parguluhanon totu sedo hal nabijak ai sedo na marhapen taron na humbani ne bata hita anggo sonai halaniaha anggo na dong masalpu ai lang boy be iulaki hita, tapi marhitehon ni ana dong malupus ana dong masalpu boy mahita lambin marlajar ibagas guluh taon na maningon do hapeni iparomban hita guluhta hubani harosuh ni nebata ay maase bapenang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus barang ahape na ihapkon hita na ialami hita jana ahape pakkorhon ni ranggian ni nebata ibagas parguluhanta siganu pari maningon do hapeni lambit ididah kita tujuan ni nebata humbani haganupan namasa atape naniarap kon nebata humbani ranggian nadok itu tap kon nebata ibagas parguluhanta aima ase lambin marhadaulaton mahita ilobe-lobe ni nebata natotu bapenang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus sonahado halak na daulat na mandalani guluh sigano pare na perlu bisa hali aima ase ibagas guluh taon tetap kita makawah hubani nebata jadi lang gagal fokus tene bapenang porini pe masa pandemi covid porini pe masa HP ni hamaholon ibagas parguluhan taon tujuan ni nebata humbani haganupan aima ase lambin makawah kita ase lambin fokus kita panunggorta hubani nebata na badua kon aima ase lambin marsomba jana ipasangap kita manebata marhitehon ni namasa ibagas parguluhanta sigano pare artini ai bapenang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus puri di PHP ni adong namasa ibagas guluh taon langsongon na niarap kontak langsongon na isura-surahon hita atape lang sadalan songon na ibagas uhur taay tapi maningon boydo didah kita marhitehon ni na ihap kon hita ay marhitehon na idopak kon hita ay marhitehon ni na masa ibagas guluh taay
maningon lambin marsombah, jana maningon lambin ipasangap kita dunay bata, marhitihon ni namasa ibagas parguluhanta. Jana napatuluhon ay ma ase lambin pakehita ibagas nalaho pamalaskon uhur ni naibata. Artini ay bapenang nilongan ibagas Tuhan ta Diyos Kristus karado marhitihon ni namasa ibagas gulutaw gabi targanggu uhurta, gabi targanggu pikiranta. Bapainang nilongan ibagas Tuhan ta Diyos Kristus, dingat kita ma. Aha penamasa, aha penadopak konhita, ibagas parguluhan taon, malas nihur barang pusok nihur, maningon pakedo kita. Totu, tujuan ni haganupan ay, maningon malas do uhur ni naibata, marhitehon ni parguluhanta. Artini ay ulang sopat kapeni tene pusok uhur ni nebata pitah halani namasa ibagas parguluhanta. Baik ay pusok nihur atape malas nihur totu hitape sonaido tene ibagas gulu taon porini orang tua maay porini be kita masonai usihani totu lang marosu kita anggo nyombahta halani pusok uhurni atap halani malas uhurni gabe pusok uhurni orang tuani. Natotu sunai do humani ibagas parguluhan ta sigano pari. Marhitihon ni hapentaron na kumbani na bata maningon buido ididah kita. Pusok niur balang malas niur na do pa konhita ibagas gulutan ulang sopat ay parohkon atapi patubuhkon pusok niur bani na bata. Ay maase maningon pakedo hape ni hita mangida na masa ibagas parguluhan taon. Jana naparpudi sahali maningon takas, jana maningon jonam ibagas uhur pakon ibagas pikiranta. Porini pe sipata jupah kita ibagas parguluhan taon. Legan ipindo hita, legan na ibere ne bata. Bapainang nelongan ibagas Tuhan ta Diyos Kristus. Sedo dalaho mambahin bingung kita. Nay batalang ongga mambahin bingung kita. Porini pe gati si bere-bere ni ne bata marubah-ubah atape marlegan humbani na ipindo kita. Tujuan ni ne bata humbani haganupan haputusan ni ne bata na ipamasa ibagas parguluhanta ay ma ase lambin itanda hita atape ase lambin sadar hita maningon tunduk duhape ni hita hubani ranggian ni naibata ase pitah hubani naibata mahita martengir nihur jana marpangarapan ibani haganupan namasa itong-atong ni parguluhanta sigano pari. Amen martonggo mahita. Terima kasih mabamu Bapa. Malas tumang uhur nami. Manjolohon sonin mamatin ni khatamu. Asik ajari hamba hanami. Songon juak-juakmu Raja Salomo. Sonai mahanami. Ibagas parguluhan nami si ganu pari. Lambin ibotoh kanami matongon Bapa. Bahasa haganup namasa ibagas parguluhan nami. Maningon do romban hubani harosuh nihurmu. Halanyai pargugoy hamhanami. Marhitihun itondu mo na mapasingin homa ajar-ajari hamhanami asi barang ahape tongon Tuhan na iparayak atape na surah-surawan na nami ibagas guluk nami iparomban hanami inhaganupan bani surah-surah ni hurmu asigo kandear tongon parguluhan nami jana tetap malas uhur nami pasangap kon ham marhitihun ni ganup pargulmito ni guluk nami si ganup hari ibagas goran nak muto Yesus Kristus Tuhan nami. Jalan mana merapakon tonggo namion. Amen. Hidup ni hurni Tuhan ta Yesus Kristus. Pakon holong ni ate ni bata bapa. Apa persoalan ni tondoi na pasing ma. Nama kasomani na siyam haganupan. Amen. Oras mo bata ganupan. Selamat pagi. Janah tetap lambin marguguh mahita. Ibagas pangurupion partolongan ni debata ubata sa ganjang ni reon. Salom.